Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimli Jana Rayimdi Allah subhanahu wa ta'ala'nın atmaya başlap. Taqdiribizga uşul kunlarda yazgan Allah subhanahu wa ta'ala çeksin maqtovlar bolsun. Anan Payg'ambar Muhammad sallallahu alayhi wa sallamga salam jana salavatlar bolsun. Hurmatli musulmon bir to'g'andar, hurmatli mujahidlar. Allah subhanahu wa ta'ala mujahidlarga o'zi yordam berib, qapılarni Allah subhanahu wa ta'ala o'zi jo'q qilgan bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala buga o'xshagan qapılardan qanchasini jo'q qilgan, bundan da cho'ng, bundan da giltegen armiyalar bar qapılarda Allah jo'q qilib. Qur'onda Allah subhanahu wa ta'ala fahil tara lahum min baqiya, alardan bir qalgan narsa ko'rasizmi deydi. Alardan hech narsa qalgan jo'q qapılardan. Ad qavmi bo'lsin, Samud qavmi bo'lsin, Firavun bo'lsin, andan boshqalari. Bugungi kuni qapılar islom diniga dushmanchilik qilib o'tgan qapılar, Orus bo'lsin, Amerikasi bo'lsin, boshqasi bo'lsin, Allohning yordamchilari, yevreylar bo'lsin. Alarda Allohning oldida, Allohning qudratining oldida hech narsa emas. Allah subhanahu wa ta'ala o'zi o'shalarga bir osmondan azob tushirib, osmondan bir balo tushirib, o'shalarni yer yuzidan jo'q qilib, jana o'shanday mujahidlarga, jihad qilib yurganlarga yer yuzida shariat qam deganlarga Alloh o'zi yordam berib, yer yuzida shariat o'rnatgan bo'lsin. Hurmatli musulmon bir to'g'andar, hurmatli mujahidlar, bizning savoqlarning bari o'shanday ushul jihadiy savoqlar jeb bo'lsam, bir qaysi tarixda aytilmay, jashirinib qolgan insonlarning oldina ochiqqa chiqmagan bir qaysi jashirinib qolgan tarixdagi savoqlarni biz qayradan izildab chiqib, o'shol savoqlarni qilib o'tamiz. Albatta bizning savoqlarimizda o'ta ko'p savoqlarda Abu Bakr radhiyallohu anhu, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam, jana boshqa sahobalarning savoqlari, jana Alloh turali, ularning jashuvi turali o'ta ko'p savoqlar bor. Biroq chinlig'ida negizini qaytib kela turgan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tarixina, jana aning sahobalarining tarixina qaytib kela turgan bo'lsak, ularning tarixida bir kunda jeb bo'lsam, bir qaysi vaqtda ular jihadsiz o'tira olgan emas degan biz topib chiqamiz. O'zgacha payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Medinaga ko'chib kelgandan keyin islomiy gosudorствоni qurib boshlaganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 10 yilning ichida jalan boshqa o'lkalarga, boshqa yerlarga, qapılarga, din dushmanlariga islomni qabul qilishi uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam armiya jo'natdi. Armiyaning ichida o'zi birgalikda borib so'g'ishdi. O'shunday o'sha o'zining sahobalari, eng chong sahobalari o'sha armiyalar bilan birgalikda o'sha qapılarga qarshi so'g'ishgan, urushgan islom dinini yetkirish uchun. Andan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalif bo'lgandan keyin biz o'tgan savoqda Abu Bakr radhiyallohu anhu xalif bo'lgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu Usama ibn Zaydni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buyrug'i bo'yicha urushga jo'natdi. Alda bo'lsa, biroq o'shal kezda Abu Bakr radhiyallohu anhu eng xalif bo'lib turgan kezda hurmatli musulmon bir to'g'andar, musulmonlarning armiyasi o'ta oz bo'lchi. Musulmonlarning armiyasi nacharlab, musulmonlarning azayib qolgan bo'lchi. Ankani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan qaytishi bilan ko'pchilik arablar, ko'pchilik o'shal yerda qilishdan qo'rqib dinni qabul qilganlar islomdan chiqib ketishadi. Ko'pchiligi islomdan chiqib ketishadi, ular murtad bo'lib islomdan qaytib ketishadi. O'shanday ko'pchilik insonlar islomdan chiqib murtad bo'lib dinni har qanday shildinga olib, dinni har qanday ermakka olishganliklari uchun ular kafir bo'lib islomdan chiqib ketishganda musulmonlar da o'ta oz qiladi, ularning kuchi musulmonlarga qaraganda ko'proq bo'lib qoladi. Bu islom, musulmonchilik doimo tarixdan o'sha boshdan boshlab hozirgi kungacha, keyin oxiratgacha qaray turgan bo'lsak, tarix doimo islom, musulmonlar doimo oz bo'lib turgan. Doimo oz bo'lgan, ularning sonida, kuchida, quvvatida, ekonomikasida doimo oz bo'lgan qapılar doimo ko'p bo'lib turganini qarabasdan, Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga yordam berib, doimo qapılarning ustunlikda bo'lib kelgan. İslam dini daima üstünlük bo'lib turaveradi. Buni Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'onda va'da qilgan. Alimi qapılarning islomda bugun jo'g'otamiz deganlari, ularning harakatlari bir ustozimiz aytib ketganday, ular kunni qarab, kunning nurini o'chiramiz deb tukurganda eli. Kunni qarab qancha tukurbasin, kunga qarab qancha suv chachpasin, kunning nurini ular jo'g'ota olishmaydi. O'shunday ele islomga qancha dushmanchilik qilbasin, musulmonlarga qancha dushmanchilik qilishbasin, islom dinini jo'g'otamiz deb milliardlagan odamlarni, musulmonlarni o'ltirsin, biroq islom dinini ular jo'g'ota olishmaydi. Bu Alloh subhanahu va taolaning dini ustunlik bo'lib turaveradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan qaytgandan keyin hurmatli musulmon bir to'g'andar, dindan chiqib ketgan, murtad bo'lgan, jana o'shanday ele payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tirik turgan kezinde dele o'zini payg'ambarman deb chiqqan jalg'onchilarning bir o'kovini aytib keta turgan bo'lsak, Musaylamatul Kazzab o'zini payg'ambarman deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan qaytgandan keyin al dindan chiqib murtad bo'ladi. O'shonday ele dag'i Tulayha degani bil Asadi o'shol odamda islomdan chiqib murtad bo'ladi. Bu murda o'zi
kahin bolgon, sıyqırçı bolgon. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davat kılıp, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem armiya jönötüp, keyin al musulmanların armiyasını körüp жүрүp, ошондо коркуп исламды кабыл кылган болушу мүмкүн. Ал эми бул инсан өзү сыйкырчы болуп жүрүп исламды кабыл кылганда, андан кийин Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan qaytkandan keyin bul özü murtat bolot da İslamdan çıkıp ketet tolугу менен. Bul insan özünчө özünün akılı menен hareket kılıp, men da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e okşoş, maga da Jibril kelet, maga da Kur'an düşöt, maga da ayatlar düşöt dep turup özünчө har kanday akıllarga salıp, har kanday sözlөрдү süйлöp aytat bolчu. Biroq bunun sözü de bari da bir insanların külküsü kelip, bu insanlar külüp, insanlardı külkülükü ala turgan sözleri keltiret bolчу. Albatta insanların sözü hiç kaçan Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözüne hiç kaçan okşoyt. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da egerde sizler oşo jok kudretli bolsoңор bir ayat, Allah subhanahu wa ta'ala'nın aytkan ayatı, bir ayat oşo okşoş ayat aytkılaçı keltirgileçi degen ayatta bar. Hiç kaçan insanların sözü anday bolboyt. Bu insan subhanallah biz karay turgan bolsok kapır sistemasını бүгүнкү күнүндө ушундай келген системалардан бары бұл insan Allah haram kılgan nerselerde adallıkka çıkarar. Allah haram деген Kur'an'da, şariatta, dinde haram bolup kelgen nerseni бұл adalçılıkka çıkarat da kıla örgüle деген maksatта. Бүгүнкү күнү hijabtın farz ayn ekendигini, hijab ayalдардын hijab kiyүүsү eken, hijabsız жүрүү haram ekendигini жөн адалга чыгарып койгондугу же болбосо эркиндик берип койгондугу дегени бул ошол жолго апаргандыгы дегени. Allah haram kılgan nerseni adallıkka çıkarıp, Allah kılbagla деген nerseni kılıp, жер жүзүндө фахиша, фавахиш, зинаканалар, зиналар, аялдар, эркектер ошончо көп бузукчулуктар көбөйүп кеткендиги, бул ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайткандан кийин мына ушул инсан ошондой жалган нерселерди чыгара баштайт. Бул инсан өзүнү да болсо дагы бир Асвадул Умси деген жалганчы чыккан. Бул да болсо өзүнүн лакаптардан бири, мен атым Рахман деп туруп өзүнүн атын Рахман деп атаганда, Аллахтын аты менен өзүнү Аллахтын атыга коюп мен ошондой сүйлөйм деп туруп сүйлөсө Рахман сүйлөдү деп туруп өзүнүн сөзүндө ошондой нелер келтирет. Бул инсанда ошол Allah subhanahu wa ta'ala kılba деген нерселерди кылып, Allah subhanahu wa ta'ala арап кылган нерселерди адалдыкка чыгарып, жүрөк таза болсо болду, силер намаз окуп не кыласыңар, силер сажда кылып не кыласыңар, силер сажда кылбагыла, силер сужуд кылбагыла, силердин жүрөгүңөр таза болсо, силер Allah subhanahu wa ta'ala'ны туруп эле ошо офисиңде отуруп эле зикир кылып койсоң болду да, жүрөгүң таза болсо болду да деген сөздөргө окшоп ушул сөздөрдү айткан. Закат берип эмне кыласыңар силер? Же болсом сажда кылып, руку кылып, Аллахка 5 убак намазга мечитке барыш шарт эмес да. Эмне үчүн 5 убак барып намаз окуйсуңар? Жүрөгүң таза кыл сенин. Сен главный Аллахтын алдында таза болсоң болду го деп туруп, ушундай жалган сөздөр менен, ушундай шайтан сөздөрү менен, адамдарды азгыра турган сөздөр менен бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайткандан кийин инсандарды Аллахка сажда кылуудан, Аллах жолунда закат берүүдөн, Аллах жолунда жихад кылуудан ар кандай сөздөр менен бул тыйып салды, тыйды. Бүгүн ислам эмне? Жихадбы же болсо бүгүн ислам мусулман болом десең, сөзсүз сакал коюш керекпи же сөзсүз закат бериш керекпи? Албетте урматтуу мусулман бир туугандар, инсан куфр даирасынан, куфр чегарасынан дейли, куфрлукта жүргөндө исламга кирип мусулман болом десе, ла илаха иллаллах келмесин айтыш шарт. La ilahe illallah kelimesi bolgonu bu insanı kufurluk sistemadan İslam sistemasiga alып keldi. Boldu. Al emi la ilahe illallah kelimesini aytып turup İslam dairasına kirip İslam sistemasiga kirgenden keyin al insan musulman bolup kalıştığı üçün oşo İslam zakonlarını, İslam mizamlarını, İslam rükünlerini al atkarıp amal kılış gerek oşolorga. Egerde oşol rükündөрдүн birini kabul kılbay turgan bolsa, aga amal kılbay turgan bolsa deyli. Men zakat berbeyim. Zakat maga emes, men namaz okuyum, oroz okarmayım, hacıga barıp kelem, birok zakat berbeyim dese, al insanın la ilahe illallah kelimesi jardan berbeyt da, al insan Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir zakonunu jokko çıgarış menen al insan kapır bolat. Mına Abu Bakr radiyallahu anhu da uşul dalil menen murtat bolup çıkkandarga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan kaytkandan keyin murtat bolup biz zakat berbeybiz, emi sajda kılbagıla, emi sizler 5 vakt namazga çıkbagıla, emne kerek sizlerin ayalыңар hijab kiyүүsү, ayalдардын да эркиндиги бар да бүгүн ачык жүрүшсүн, ayalдар да эркектерге окшоп тең укуктуу да деген сөздөр менен алар инсандарды, мусулмандарды жана айбанчылык жашоого, жана ушундай караңгылык жашоого чакырып баштагандыгы үчүн Абу Бакр радиаллаху анху аларга каршы армия жөнөттү. Абу Бакр радиаллаху анху урматтуу мусулман бир туугандар, халиф болуп турган кезинде, ошо халиф болгон күндөрү, эң биринчи күндөрү ушундай муртаттар көбөйүп кетип, Мусайлиматул Каззабтын тегерегинде эле бир 40 миңге жакын армия топтолгон. Мусайлиматул Каззабтын тегерегинде эле
40 ming armiya to'polganda, mana o'sha so'zlardan biri insanlar, o'sha murtad bo'lib ketgan insonlarning so'zlaridan bir so'zi ahabbu ilayna min nabiyyin sadiqin min Quraysh. Ha? O'sha Musaylamatul Kazzab, jana o'shaga yordamchilar bo'lgani Allohning oldinda chinchil bo'lib, hech qachon yolg'on so'ylagan Muhammaddan, o'sha Qurayshdan kelgan Muhammaddan-da Musaylamatul Kazzab yolg'onchi bo'lsa-da, al bizga suyuktirok deb turib, o'shaga bashib, o'shaning orqasidan ketishgan.